i gospodo, djevojčice i dječaci, životinje i životinjice, kukci i gmazovi, knjige i slikovnice, dobro došli na finale izbora ljepote Mis šume za mis svijeta. Molim naše natjecatelje neka se predstave. Ja sam Jelen Ljeporuk. Dobar dan, djeco. Dobar dan. Ja sam Sova Mudroka. Ali naš izbor ne bi bio izbor kada ne bismo imali stručni žiri. Predstavljam vam mišicu, Anđu, pametnicu, udatu Mišić. Jedan pljesak za Anđu. I Bubamarca Nevena Smotano. Sada ću zamoliti naše natjecatelje neka u par riječi kažu zašto misle da bi baš oni trebali biti izabrani za najljepšu životinju u šumi. Izvolite. Hvala, hvala. Ja imam najljepše rogove. Ja imam velike i pametne oči. Moji su rogovi ljepši od tvojih očiju i moji su rogovi snažni. A ja sam mudra. Moji su rogovi poput krune, poput grana najviših stabala. A ja mislim da si ti glup s tim tvojim rogovima, a i noge su ti grbave. Opa, niski udarci. Što kaže stručni žiri?